Timpal-timpal jak makajang punapi gatra. Nah, sane mangkin di tiang wenten ring rumah warga ring buruan. Yuk cingak timpal-timpal sane tiosan sedang asik-asik loh nguacen. Iya. Keni Nah, niki kawastanin. Silih nungkil parikrama inggan punika identifikasi lontar. Manemu suka koma rahayu titik. Identifikasi lontar puniki sanesiki sama tuan nguacen. Sanesiki sama tuan nulisnya. Nah, identifikasi punika ngandene napi kemanten. Mangkin, nah, cenah ide dene terang sami niki kelanturang antuk parikrama konservasi nggih perawatan teks lontarnya puniki. Swastiastu Dewayu. Nggih, kari ngebag niki nggih. Kari ngebag nggih. Nah, ngebag punika pastika nganggen sarana pindah ke kenternya nih jalaran angin konservasinya punika mineka di kapas. Hands glove. Lulusan punika masker nggih. Nah, oplosannya punika dinten arak berem nggih nanging campuran dari minyak sereh sareng alkohol. Nah, dicelupkan dipecek-pecek sekali punika. Peres nggih, mau peres nggih. Dados dan jajah dia mengingat Nika nggih. Ingat rikalian ngebag punika sane rusak dicol-col nggih. Sang putra tunggal Mangdeten rusak. Nah, sane lianan sane karing bagus lontarnya punika digebegnya punika satu arah nggih sampunang bolak-balik. Sekali punika ida dana sarang sami nggih. Ya, mantra Om Lengut dah atambun Anya apupul